Në këtë moment, në Serbinë Fqinje, e cila është partneri i pestë ekonomik i Maqedonisë me shkëmbim vjetor prej rreth 1.2 miliard dollarësh për shkak të situatës në industrinë e naftës dhe mungesës së naftës bruto ruse, hapet një hapësirë për kompanitë vendore. Се надам дека македонските компании ќе најдат своји интереси и ќе се снајдат добро во моменталната состојба да пласираат и тоа што може да пласираат на пазарот на Србија, бидејќи пазарот на Србија е отворен пазар, поготово во овој момент кога станува збор за нафта и нафтени деривати. Konkurrueshmëria e kompanive të Maqedonisë do të rritet me hapjen e tubacionit Selanik Shkup për transportin e derivateve të naftës deri në rafinerinë Okta në Miladinovc, që pritet të nisë deri në fund të vitit. Stojlković theksoi se për këtë ka biseduar me Mesarovićin dhe gjithashtu kanë diskutuar që kartoni i gjelbër për automjete të vlejë për të dy vendet. Sa i përket problemit të ngushtësisë për transportin e njerëzve dhe mallrave në kalimin kufitar Tabanoc, ku shpesh ka pritje, ai njoftoi se edhe ky problem do të zgjidhet. Она што е последен договор на нивото на Министерството за внатрешни работи, тоа е дека ќе и двете држави се согласија да пристапат кон проширување на граничните премини, со правење на условно кажано поголем простор за премин и на патнички и на товарни возила, и на тој начин да се олесни протокот и на стоки и на услуги, но и на протокот на граѓаните кои посебно во лесните месеци поминуваат низ Македонија транзитот. Stojlković prej që shkëmbimi tregtar midis dy vendeve të rritet në 1.5 miliard dollar, duke shpresuar për një rritje deri në 2 miliard. Homologja e tij serbe theksoi se synojnë të mbështesin kompanitë e vogla dhe të mesme për të hyrë në tregje të treta dhe inkurajoi firmat e Maqedonisë të hapin fabrika në Serbi. Mi imamo jedan poseban interes da privlačimo dodatno naše prijatelje iz Severne Makedonije kao investitor, imajući u vidu da na taj način, a izvozeći iz Srbije, mogu da koriste sporazume koje Srbija ima recimo sa Narodnom Republikom Kinom, Egiptom, Emiratima i da na taj način sa svojim kvalitetnim proizvodima, proizvodeći u Srbiji preko 51%, dospeju na velika tržišta koje Srbija ima. Në periudhën janar-shtator 2025, Maqedonia kishte deficit tregtar me Serbinë prej 252 milion dollarësh.